Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, sino dya ibagbaga da bakit akanayon anak ako silap? Di mo ammo aya. Jak nga rod ammo, iso nga imayak dito'y tersenam, tadamagak no ammo. Kat no ni Marituyang. Aya, wan. Itatanam mo amon. Di mo ibagbaga asyak tinangyara sa askan ka Ta sigurado ako sila panak ni Marituyang. Wan. Apay nga tangami nakas dyan tirupan ni Marituyang. Di na pa'y ammo ti umisam. Iso nga rod ka no bakit unay tirupan na. Ta nakakusilap aka na yon. Wen nga rod, nakamisuot matlatan. Ay, jakman amo no apay. Adda siguro parikot na Hanggang, apay akas dyan ni Nana Tuyang. Apay. Tunggal masabat ka, nakakusilap. Kas dyan naman namin. Kas lagong ungat ang kanayaw. Ang mga no adda na dagsin na parikot na. Anya kumamot ti parikot na ngay. Mabalin. Parikot na di paripadong. Nagsingpat tupay ni Tata ba daw? Naggagang. Di ni Marituyang tada problema na. Ibagbagada dito yung tiro a barangay. Ama nagkusilap abakit ni Nana Tuyang. Tuyang my love. Nakaluto akaw. Mangantan. Siya kaya't timangan. Siyak tinagluto. Siyak tupay lang ti aginaw. Di mo pa'y kayat ti kasta. Kaya't kau ti pumintas. Napintas kan, Tuyang. Para kanyak, sikat ti kapipintasan abakit dito'y lubong. Kaya't ko nga umubing kilangak. Tapno saan mo nga ibagbaga abakit akong. Kasano nga rod nga umubing dahi talangam ngay, alaman? Idi pa'y nga ibagbagakan ka. Agpabraysak itingipan ka. Bryce, kinunagni na dahi ta. Nadun to ti paglakwam itimulam anateng. Gastusin ta, di paglakwak itinatay nga pagpabrismaw. Di nagsamot ipatpatag ba daw? Tuyang, ilutwan ka pa'y nga rod aya. No saan ka apatpatgay? Ay basta, kaya't ko ti agpabrace itingipan ka. Saan ka katungtungtong iti makatawag? No di nak ipabrace. Nunay. Ipabris kan. Tapno saan nakaguray? Pautangan nakman paray. Ano ang titakwar? Mapan ko kano ipabris ding ngipin ni Tuyang kaw. Ipabris mo? Bakit anan? Iso nga rod ti kaya na paray. Na. Nujak mo't ipabris. Gurahin nakmay. Uray saan kami kanon nga kitkita. Adamot kit di kwartak. Malaman paray. Utang kaw. Tanay. Manon nga aldaw adinak inis-isuman ni Tuyang kaw. Kusilapan naklatan paray. Impautang mo dyan kwartam kan ni pare ba daw? Sa nabalit bayadan na mitlakan no adagaos. Apay ka no nga imutang? Ipabris na nga ron ka no dyan ipin ni Marituyang. Anya? No di namat ka no aramidan. Guraan ka no mat ni Marituyang. Ay, isumot lagayam akanayon anak ako silap ni Marituyang. Tadayta, ti kayat na. Agraraman mo't na dyan ako marim. Bakitanin? Ita lang agpabre. Marituyang, apay aya anak ako silap ka kada kami. Adda basol may kan ka aya. Awan. Basta lumabas ka, agkuskusilap ka. No nagpabraysak ton itingipin ka, mabaliwanan to'y langak. Kasano kumamabaliwan? Ay siyempre managisumaktang. Oh. Wen, maray. Saan munton nga ibagbaga managkusila pa? Ay na, saanan ang masapol nga agpabrace ka, mare. Umisam kalatan. Mayat tupay ti umisam. Aggastos ka pailaan. Kaya't ko nga rod ti agpabrace. Apay ayang amen asurwanda. Sige, makaamu ka nga raw.
Dahi tagayam tricycle mo ti arkilaan da pare ba dong kan Maritoyang amapan agpa-brace, kwarog? Wanantay. Kaano kayo amapan? Inton madamdama ka now. Iso nga umayak pa imangan. Kahit amumatla ang ti papanan nyo ijay ilay. Amok Kwarog! Nay, Kwarog! daytan ni Maritoyang. Hey. Ay ayaban na kan. Sanak pa yanangan. Umayak ka, nanatuyang! Anya nga tatagbalin alangan ni Marituyang. No agpa-brace, Ay Maray. kat, pumintas siguro Kan manag-iisamot siguro na niya. Ay, sapay ko Sapay kumata sa Anton ama nagchismes. Ay, wunan niya. Nausam nga min kat ngagchismis dayjay. Tila ichis-chismis na nukwa. Sapay ko tanong nakapabraysan. Dagiti laang nasaya at abambanag tirumwar itingiwat na. Anya nga'y kwarog, nakapabraysan ni Maritoyang? Wanantay. Nabiit lagayam. Kahit, adamot lat nagbaliwan tirupa na. At daantay. Anya nga'y? Nakaisa man ni nanatuyang. Aya, Uray saan nangamamo ataaw. Isuman na lata. ay kahit nasaya at mutkit di ano kasta. Kan uray agong ungay. Nakaisam. Nasaya at mutkit day. Awanan ti mangibaga ama nagkusilap. Dandani kamin tupay na idumpar. Kahit, nagungat. Nakaisam lata. Kasta aya. Kalat man nga imprinok ti tricycle ka. Kahit, Naitugtog ni nanatuyang. aha, Kunak no agungay. Kunak no kugtaran wano si patengnak. anya nga rutina ramid na. Nakaisam lata. Ay kat mayat ano kasta. Dakil nga rin tinagbaliwan ni nanatuyang. Sipod nagpa-brace. Nasaya at tatagsabat na pare. Mapanak di tabangkag ko, paray. Inak pala singsingirin mo't Wen. Kumusta nga ni Maritoyang? Ay, mayat, paray. Mayat na. Uray no pagsidag iti bugong, paray. Saan lat ka nga agungay? Nakaisam lat ta, paray. Aya. Uray no agmalmalam ko apagtrabahuan iti balay. Nakaisam lat ta. Mayat ano kasta? Uray pa'y nakaturog, paray. Nakaisam lat ta. Ay, mayat Ay, ipabres kung saan matigipin ni Banang Apay aya, paray. Nakakusilap. Nujak itid kan kuha na ti honorarium ko. Kan nujak agbalsig. Nagkusilap. Aya. Nujak agsak daw iti paginaw na. Ay na, agmalmalam ako silapan na. Ay, saan ko na problema nito yang ko, paray? Solve na ang problema ka sa kanya. Kaano ngay abayadam ti takwar ko? Ay, aguray ka pa'y mo't paray. Saan pa'y maadim makalagi timulak anatang? Agbayad kan to Tapno ada pagpabris ko met itingipin ni Ban. Ay na, excited ako na makakita ka ni Marituyang. Uray siyak maray. Talaga apad padaanak nga umay dito tersenam. Ne, isudaytan. Rimwaran iji balayda. Ay, wan. Ay, nasaya at tarimwaran. Kitaan taman tirupa na no umasitig. Ay, jak akirkir maray. Tapno makita ka nasaya at tirupa na. Adaytan, asidigan. Sige, maray. Kita anaimbag. Nakaisam at talagan. Uray sa dino ti pagtalyawan na, nakaisam lata. Mabitla ang tapayapayak Aya bantaman dito tersena. Sige, duwatan amang payapay. Umaykan, Marituyang! Oh, aday ta. Ay, umayan. Adanadlaw mo itiro pa na, Mare? Na, ay, apay ngay akas tamot ten. Ibagaman ti madmadlaw mo. Di nakidaghan. Ta mga numadlaw na apagis-istoryaan ta.
Kaslamot bakasan. Ay, ang mga numangag na ka. Mingmingam nga mintiro pa na. Ay, bakas ayamat. Kasla gurilya ko naman. Ay, Marituyang, nakaisip ka mat ita. Ay. Ay, namaray. Mayat gayam ti agpabrisan niya. Ay. Kimiste, kikimere. Nay, apay nga yakas tati pa nagsaom. Kasla madimat tanti pa nagsaom. Maray. Singirid. Na, saan ka marigatan ngagsaaw? Mirigitin na ngirud. Di ako nakapag-dismiss. Ay, nasaya at mutkit ni dayta. Tapno saan kan ama ka chismis, maray. Angam, Ay. panagkunakit, made. Nabunat unay tapingping mo. Ay, isingirid mire. Men-meno ako niya agsesiyo. Tanda sakit ngipin ko. Tindangiwi ko. Ay, bye-bye amo na. Kastanan, tapno nakaisam ka akanayon. Bilangan mano-mano dito na urnong ko akwarta-kwaraw. Ano? Dahito yung sagli 5 pisos, anggal. Win, sagsasaga pulaw. Kan 5 pesos. Bariyamat dahito yung naurnong mau. Na urnong iji alkansya. Ha? Apay nga urnong ka, anggal. Ipabris ko matingipan ni Antim. Ha? Di kas laki ni nga na to yang. Win, tapno din akos ko silapan. Di pa'y katagkarupro pa dan taon. Di na sayaan. Ay, narigat mat no nakaisam lata na kanayon ni Antay. Mayat tao rajak itin ti honorarium ka. Kahit din ako silapan. Sa bagay. Bilangin ta numanutin na urnong ko. Ay, nagrigat a bilangin ta coins mate. Umanay nga tadaytan na pagpabris ni Antay. Ay, kurang dahito yung anggal. Ah. Nayunampay. Ay, nasaya at matasimang pagkandong mo. Nagapuak iti tersena ni Marikwanan. Kaya't mo tayo pabris tatangipon ba? Anya? Ni Marituyang kat kanayon anak kaisim, manipod nagpabris. Kasta mo ti kayat ko apagbalinan. Ay, jak kayat. Sakti manggasto. Ay, uray pa si kati aggastos, inteng. Jak kayat. Kapay adi mo kayat. Kitab ni Marituyang. Nakaisip akanayaw. Ay na, jak pulos apalan ni Marituyang. Wan, pudnaw, managisem itan. Hanggang saan mo't unay na makasaaw. Anya? Wan, sabalin ti panagsauna. Iso akontento akon iti kastoy alanghak. Di mon baliwan, inteng. Ay nati kayat mo asidain tuyang. Daytoy tuyaw, wenno daytoy adobo a karnay. Daytoy tuyokin ka. Nakaisem kalatamay. Mayat at talaga dayta brismaw tuyang. Anay. Ha? Pati napisnak. Merwim kene. Depute ni kiisi maklete. Detoy toyote presidam kanyak, ha? Nay. Makasao ka mo dayam. Pelpelete klein tig sa. Ha? Busedo ka. Pasidam kanyak te tol-tolang. Kit nakaisem ka mo'tlata. Uray no pagsidain ka ti kakasta. Nisikit dito niwat ko, bidong. Anya. Kaduan na kiday ilay tami liing. Tapay manay. Di mo kunay ngagpanayon ka iti brismaw. Hey, ipikit kung dito'y brief. Anya. Dakitan ka da brief na. Ay natuyang. Imut o tangak nga pulaan iti dayta. Nagngina dayta. Ita. Ibagam nga ipaikat maun. Di mo kit nga ipikat. Ay saan? Kakaisuna nagbalinkan nga smiley face. Ipaikat mo kidain. Di mo kayat nga ipikat. Ay saan? Mel-melwin kan bigam. Ha? Ha? Pananaw. Ha? Imalukin ka na ito disperdas. Dahita kahit ti pagmayatan na no nakabris ka tuyang. Uray agong ungit ka. Nakaisem kalatta. Marituyan, anya ayat ti parikot mo? Kaya't nakanungarudan nga ipaikat ti pris na.
Apay ngay? Kita ngamin talangana kasla bakasin. Kita Na, gurilya kunakan kakait. Ipapilit mo abakas. Nya kakamereg. Kadwenda ko nagpikat iti Brace. Anyat makuna maribanan. Ay katwanan tapno ag subli iti normal tilangana. Wan ka no, maray. Kuyo ganda ka. Tapno makasaukan iti limpyaw. Wan marituyang. Takaasi kamat. Agam uray no naikapton day tabris mo. Umisem kanto lata Tapno saan panunutan dagiti tao anaungat ka. Tapno panunutan da aman nakigayam ka. Ay, nanatoyang! Saan anaskan nga agpa-brace ka itingipan? Importante, nasaya at ti ugali, kan managisam ka. Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Hindi una na apanawan ubeng at damay sa balasang agnanaad iti pusag ti kabakiran. Nagpintas kan atidog ti buok na. At damata na. Dua. At dapay agong na. Dua matlang ti abot na. At ako rin matmat na. Dua. At bibig na. At akiday na. At alapayag na. Kanadangiwat na. Numag na. Agwid-widawid ti ima na. No aday gaman na. O saran na ti ima na. Ha? Agur-uro ka niyang galinteng. Maala na adagos ti turog na. No agis istoryak iti sarasarita. Ay, yan. Nagpigsamot ti panagurok na. Ay, hala kung titangdang ko ang nag-istorya. Taim parabaw namat dito yung kama. Simang ba't kagaya man ang tibanang? Wen, kwarog. Ayan ni Uncle Mau? Pinaturog ko yung silidyaw. Di yun singaan tamang ano agriri. Anya, apay anaskan apaturugan pay laang ni Uncle Mau. Apay, ubing abaset? Saan ka nung kami na makaturaw? No sanak nga gistorya iti sarsarita? Anya? Ayan nga dagiti pinalinggi mantay. Gimatangak iti karnit baka nga angrag. Wow! Bulalaw!
Dito ako na mangal daw tay. Awan nga min sida kay balay ikaw. Ala, tulungan nak nga road nga agluto, kwarog. Ay, sigurado ang mabisin ni uncle mo. Apa man ang makarieg. Awan nga ang kalinting dito'y barangay haul, tataba daw. Apay nga awan. Awan nga raw. Apay nga rod nga awan. Anya ti rason no apay nga awan. Aday di balay da. Anya ti aramidin na di balay da. Apay asaan nga nag-duty dito'y barangay hall. Napatag nga min ter aramidon na. Di ka pala ibaga no anya talaga ti aramidin ni Parinteng. Nakaturaw. Anya? Nakaturaw? Idinto tanagado ti agururay kenkwana dito'y barangay hall. Nabannog nga min ni Uncle Kaw. Anya nga tinakabannugan na. Nabannog nga nagtrabaho idi na minsan nga aldaw dito'y barangay haul. Ti kunam kiday. Sadot day jay nga uncle mo. Awan pa'y sir-serbina binutusan ti tao. Awan mo't nga raw tararamidin na. Ni tatabadong mait. Sadot a kapitan! Sadot! 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 Yay! Nagsadot ka kanwa kapitan, Uncle. Asino tinangipaga? Ni tataba daw. Awan kano pa'y sir-serbim a binutusan dagiti tao. Basta ti kunana? Ngunang kail. Aw, anya mo timakunam ngay. Kwa. Awan? Awan! Bay-bay am dadya pari ba daw? Day talag dil-dilaw dar aramidin na. No makaaramid ak iti pagsayaatan, di na dilawan. No ada basit kamali, iso ti dilawin na. Badaw. Hoy, agreeing ka. Badaw. Ay na. Apay aya, tuyang. Kaslada tao iti arubayan. Amang ano dagiti tanod dagita nga agrunrunda. Maturog ka kiday. Adalo mo terapi. Adaan na ba amang mangigaw? Kunakun kat nga adda tao di tarubayan. Ha? Unyag paisaw, tuyang. Ana ba ab dagiti lalakay? Ina, mabuteng akba daw. Ang mga nudakas at tao dagita. Ay, mabitlaing. Awagak ti cellphone ni Parintay. Inteng, agun uni ti cellphone mo. Sungbata mo amangan no napatid nga awag dayta. Asino da ito aya? Adalag man ti rabi. Nimit pari ba daw? Sungbata mo amangan no napatid ti baganakan ka. Daket asumbatan ti awag na. Amang ano diktaran nakmanay. Noon niya ti rumbang nga ramidan. Manakibiyang kat day taata. Maturog takit din. Kaya niya ti parikot dito eh. Apay anagado kayo dito paraangan. Uncle, adda ka no tanlo alalaki ang nakamangisay nga katang-katang dito'y kabildatan iti rabi eh. Wait, Parintay. Awagan kay dirabe. Di naksungsung-batan. Natiliw ko madagi di alalakay no nag-aksyon ka adagaw. Anya? Anabab ti lalakay tinangag mi dirabe, pare. Una no da kami lang kinituyang ko tinakangag. Uray gayam dagiti karuba. Mga nukaruba lang dagiti nakita yung alalaki Sang-sanga ili dagitay, kapitan. Masigurado mi day tao. Kasto ya? Kwarag. Uncle, Ingatan nyo tagrunda intong rabi Tapno sana makastrag dito yung barangay tayo. Dagiti mapagduadoan alalakay. yes, Uncle. Apay akas lang mabutbutan ka, Inteng. Kwa, pampanunutat dagiti lalaki asin mangbay dito yung barangay tayo. Anya ko matipagbut ngam. Di tay pay ammo no asino dagijay alalaki. Ang mga nulimabas dalaan. Nungay managdakdakas dagijay. Uno saan, agkumaw na. Anya? Ay, laklakayan ka. Mamati ka pay lang iti kumaw. Sumatibag-bagaday di datang ko. No makakita ka no iti dakil atra. Uno sa bali ataaw. Kat aglemangak. Tamangan ka no kumawin dak. Anya? Iso nga da pa nagamakaw. Nga mga no managdakdakas dagijay alalakay. Ay, maturog kakit din. Saan man aday ta ti pampanunutam? Awan ti rumbang apagbot ngam. Kapitan kapay met nga raw.
Amangan no agisaknap da itiriribok dito'y barangay tayaw. Iso nga agan-anad tayo akanayaw marikwanang. Sana bali ata kanayon mat nga agronda dagiti tanawd. Masaganaan da no umay manen dito'y barangay tayo dagiti mapagduaduan alalaki. Oo, anya nga agronronda ari na be. Awan mo tinakita mi anagronda idirabi ay. Anya? Amangan no agbutengdan. Iso nga awan tinagronda idirabi ay. Kasta aya. Uray ni Kapitan, saanen amakita, ultimo an niniwan na. Ha? Takraw a Kapitan. Paturugan na ko arog. Napuyata na kami idirabi ay. Tapang panunutak dagiti lalaki asimang bay dito'y kabildatan. Anyang ro ti Aramida kang kain. Agistorya ka iti sarsarita. Manain? Ikang ka iti kwartam. Sige ang kail. Iti lubawng ti kinadatdatlag at daagayam nga ansisay. Pitaw dagitoy nga ansisay. Agpapadada ang nagagait. Diyay may isang ansisay at idog ti agong na. Diyay may kadwa, dakkel ti lapayag na. Diyamot may katlungan si Sait, may satisa ka na. Diyamot may kapat nga si Sait, nalabaga tibado na. Diyay may kalima. Ha? Nakaturo ka dagos ni Anggay. Ay, kaslobing nga basit ni Uncle Inday. Masapol pa nga istoryan iti sarsarita tapno maturaw. Mapanak man niya ayan ni Pari Damasang. Tumawatak iti mula na anatay. Makasidsidak nga mingkait. Talo alalaki ti adda iti sirok ti dakil akayaw. Nakamangisid da. Ay, just kay. Mga nudagitan di ay. Adda imasidag ka na kwada ababaraw. Ay, paliiwag, nuan niya ti aramidin da. Kuwaraw, ayan ni uncle mo nga intay. Napatag ti bagakin kwa na. Nakaturog ni Uncle ka o tataba daw. Di mo singain. Ringam napatag talaga ti bagakin kwa na. Nakaturog nga raw. Si kalangan ti pangibagak. Ta si kamoy ti chip tanaw. Anya nga minday tayo. Nakita dagiti talo alalakay. Ang mapagduaduan ti langada. Sa dinaw? Ijay sirok ti dakil akayaw. Kasla adda madingar aramidin da. Kwa? Ayabam dagiti kakadwa matanaw, tas itarin nyo ida, kwaraw. Anda ka di armas da? Ay, jak amu no adda igam da. Da kayo natanaw, timang sitar ka da kwada. Kwa? Adda pa aramidag, tataba daw. Anya? Napatag ti aramidag, aglabak pa'y. Yay! Sa dino nga tati papanandag iti babbaro. Nagaduda mo't alimabas dito'y tersenak. Itaman pa'y nagkukuyog da. Marikuanang! Nay, si kamot gayam, marituyang. Kita dagiti babbaro dito'y ayan tayaw. Nagkukuyog damag. Agpadaya da. Mas daawak nga ron, marituyang. Itaman pa'y nagkukuyog da. Agpalpaliiw ni Badungkaw. Palpaliiwon na dagita babbaraw. Gapotawan aksyon ni Kapitan. Nilaengen badong tagpaliiw. Ay, delikado day tangaramiden da, Mare. Ay na, Maray. Para iti barangay tayo ti aramiden ni Badungkaw. Day ni Badong. Limod asinurot na dagiti babbaraw. Inteng, awan mo't kitaw ija outpost. Limabasak itay. Ngam awan apulos tinakita. Binilin ko matda ko araw. Imbagak nga agbantay da. Igaraw mo man nga tan, tijak kayat nga ugalem. Awan pa'y sirsirbem Kapitan. Rumbeng kuma nga idaulwam dagiti tanod mo nga agbantay dito'y barangay tayo.
Kwa, Awan sa matyan aramidam. Ay agbain ka aka dagiti nangibutos kan ka. Ay, rabiin. Ang awan pa'y latitanod ang nagbantay ija outpost. kwa, abangan ngamin numasalaw may dagiti managdakdakas at tataaw. Takraut. Romwar ka kat ingka kasarita dagiti tanod mo. Tagbantay da. Kunakun kay, adda sa balay, mapaspasama. Ay, noawan ti aksyon ni parenteng. Umawagak iti pulays, kit ipatilukaw dagiti tattao. Agar aramat dalaki di iti may parit nga agas. Ay, naskin na pumanaw akaw iti dayto alugar. Tapno sandak ang makita ng agpalpaliew. Masakupan pala dayto alugar ti barangay may. Isu anas kay nga aksyonan adagaws dagiti pan nakabagiti lintay. Good job, Tata Badong. Kaputain nyawag mo kada kami dayto ay napasamat. Natiloy min dagiti pushers. Kastamot na dagiti agar aramat iti maiparit a droga. Pagribagak dayta kas may sangagindag sir pulay. Ay, ayan dagiti pushers, pare Badong. Naudi kan Kapitan Inteng. Natiloy min dagiti suspects. Ipan min iji presinto. Naglaing ni Badungkaw. Ay, no saan agapukan ko ana? Saan anatilew dagiti managdakdakos? Ay na, kablawan ka kabadong, nagturod ka. Kas na'y bagakaon kakalugaran. Inaramid ko lang ti Rumbang. Awagak idin ni parinteng. Ngam di naksungsongbatan. Isungawan ser-serbina a kapitan dito'y barangay tayaw. Amo yun tao no asino ti ibuto siyaw. Jay tao anaturod kan addaan itinasaya at apanagpuspusaw. Badong para kapitan! Naa, agkamkampanya kamutan marituyang. Talaga mga main marikwanang makita tayo magtinaramid ni Badungkaw. Adda pa nangisakit na iti barangay tayaw. Saan akaskin ni kapitan amat maturog latan ter aramidan na. Kababain ti kastangar aramidam inteng. Si kapay mat ngarod ti kapitan. Kwa, ay... Agasem, madama ti operasyon dagiti pulis dito barangay mo. Ang nakaturog kapaylaan. Banang. Si kaitan tis istoryaan dagiti tao. Imbag pa'y kano ni Pari Badong, tanakatulong. Banang. Apay, di ka mabayin iti kastangar aramidam? Di mo matgayam ka ba ulan na bantayan ti barangay mo? Banang. Uray ni Kwarog akaanakam. Agpada kayo a missing in action idi madamati operasyon dagiti pulis. Kontra kadagiti drug pusher. Banang dungaw. Gapo iti kasta nga inaramid mo. Maabak kanton a kapitan. Ni Pari Badong ti kayat itan dagiti tattao nga agbalen a kapitan. What? Saan na mabalin sa tulat ti kapitan. Ni Kapitan Inteng. Agbalbaliw akon. Kan agagagita kaon dungo. Ay, kapitan! Aramidam ti pagrabangam! Tapno agtultuloy ka iti takam. Ala, sige! Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas a padas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Inteng. Ipapas tayo ti agragsak, kakadwa. Gumatangak pa iti arak, no kurang. Kita nyo kakadwa, ni Kapitan Inteng ti sumungad. Ah, ni Kapitan nga agpaiso ti sumungad. Mala, kakadwa, isagana yaw ti arak kan pulutan. Pagsyatan tayo ni Kapitan. Ayaw na. Ay, babara! Agraragsak kayo Wen, Kapitan. Nagpainumak. Tado nga minti kwartak ita. Basta yapan yaw. Ngem nalabos ti panagariwawa yaw. Kababain ka dagiti karuba. Iso nga isardang yung tagsat tagawid kayon. Mabitla ang Kapitan. Agsyat ka pa'y adu ti pulutan. Ay, saan? Basta aramidin yaw timbagak. Dak kayo din na maulit pa ti kasto yung aramidin yaw. Kapitan. Agtungpal kayo kanya. Tanusan, multaan kayo. Noise pollution tar aramidin yaw. Klikorban pa ita. Lablabsingin yung ti barangay ordinance. Kwa, Kapitan. Tignay kayo. Nudiyo kayat apagmultaan kayo. Ay, Diyos kay. Bakak manay. Taya kayo. Baintilangan tinabati apagsugal ka. Taya ka, tataba daw. Sige. Las manay. Baintilangan ti kwartak ni tao. Sa sauran daksamay, iso ka na yun nakamabak. Malmalas ka laang. Mala, suksokan yan. Mabit lang. Ado ni Kapitan. Ha? Natag ka na talaga ti ulo yo. Kwa, Kapitan. Amo yo amay parit agsugal dito barangay tayo. Ngam inaramid yo pa lang. Kwa. Parinteng. Pagliwliwan mi lang ti agsugal. Ragragsak mi lang, mat para. Ay, sa kamay. Ha? No paglintigan. Awan, tagsugal. Di ka Pare. tagsaw pare. Ah, Ala, isardeng yung tagsugal. Maiparit. Ti illegal gambling dito barangay ka. Kagalugaran. Asinaw, tinagibulang iti basura dito ikit ti kalsada. Ay, sana na kami. ay, di na mo, Kapitan. Saka na Manok, talakla no asino tinagibulang iti basura dito. Pagbultan, kain pagdalusak iti aglawlaw ti barangay. Anghal, kanya nga rodon ti aramidan tayo kada kita basura. Maladalusan nyo. Nagalas akitaan. Dagiti nagado a basura. Ay, sur. Kababain ka dagiti sa bali ang makakita. Sige, Anghal. Da kayo nga da dito akaaruba. Amo yaw, ti pagalagadan ti barangay. Nabayagan na naka-implement data. Ama iparit gibulang iti basura. Itinusadino laditan. Damat rumbang apagibulangan. Sa dino nga iti papananta, Anghal. Wanawanan taman dagiti babaro nga gi-istampa iti waiting shed. Ang mga no sa balidar aramidin da. Wananggal. Nabadakak. Ay, sus. Nini. Napay ngagpilay ka mo ito na magnanggal. Just kay, nakabadakak iti... Ay! Iti aso. Ew! Ay! Isumot lagay man napilay kan. Sa bali mo ito tinabadakam. Akin aso nga tayo iti daytaya. Ha? Aso da tatabadong dayta. Ha? May lasing ka. Takaruprupa na. Ay, sigurado. Dayta kinagiblang ti tayo. May mantakasaritak ni paribada. Ay, maray. Ada ordinansa ti barangay ama iparit ti agibulos iti asaw. Amo yun dayta. Agmulta ti asino man nga gibulos iti asaw na natuyang. Nas ka na nakagalawt wano nakakulong dagiti aso yaw. Ha? Ay, kwa. Ay, awan mo't aso may Kapitan? Ano? Akin aso nga ron. Iti mang tataol kada kamay. Di taarubayan yaw, Mga no aso ti kaaruba, Nabayagan nga awan aso may Kapitan. Kunan ni ko arong nga aso yun.
Wala na tuyang. Mailasin ko di aso yaw. Ay na, nagbidot lang ni Kwarog, Kapitan. Awan aso may. Malala, saan kami nga rodan nagbayag maray? Ni ko mapare ba dong katika sarita? Angam si kamot na tisimagaw. Mapan kami? Di kan samot dan maturog, intay. Ada lemen tirabi Anya pa'y later aramidum, aya. Pampanunutat ti pagsayatan ti barangay. Adungo. Wen angam day tasalon at mo ti madadaal. Wer kahulik kamutan. Malipatan pa yan ti mangan. Para iti barangay ti aramidak dungaw. Takayat ko ang madisiplinaan dagiti constituents ko. Ay. Adunga men ti sulpang dito'y barangay kay. Dagiti sugador. Amuda lang harudan ang maiparit ti agsugal. Agsugal ti pa'y lahat. Iso nga inikak ida iti ultimatum. Tano ulitin da pa'y. Ipatiliw ko ida iti pules. Mayat! Talaga mayat! Kastoy ko mga agnanayon ti barangay tayo. Naulimak, awan tinariwawa na bartek. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Awanan ti makita ka na bartek nga agpagnapag na iti paraangan. Nang runa dagitag pukpuk ka numabartek. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Mayat ti panang disiplina ni Kapitan kadagiti tattao diti barangay. Ti asino man nga aglabsing iti paganurutan ti barangay, agmulta. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Naa, awan lat sa balya may sungbat maun, Kwarog. Amok aga po amin kan ni Kapitan ti mapaspasamak ita diti barangay kabildatan. Napukaw pa yan dagiti agdudupong at chismusa. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Na. Napukaw ang dagiti chismusang agdudupaw. Gapukin ni uncle ko ngayon tayong. Ay, agnanayon ko man nakastoy, Kwarog. No adda disiplina ti barangay. Pakaidayawan mo ti bumarangay. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Na. Kumusta ti panagwanawan mo iti aglawlaw, Kwaraw? Mayat, uncle. Awan ka diti madi na mai-report mo. Awan, uncle. Kumusta dagiti sugador? Saan daan nagsugal? Saan, uncle? Awan ti nakita ng agsusugal. Dagiti nga agchichismes. Ada nakita? Awan mo tananggal. Uray aniniwan ti chismusa. Awan nakita. Dagiti nga giinom. Awan ti nakita nga agbarpartad. Awan uncle. Nauli makitan ti aglawlaw. Good. Kanayon ko mati panagwanawan mo. Tapno mai-report mo adagos kanyak dagiti aglapsing iti paglintigan ti barangay. Awan uncle. Bala, agawit kan. Nalpasan ti trabaho ta dito barangay ha. Oras man ang ti panagpapaliiw ko raw. Awan uncle. Tanangim ti garaw mo ngagpaliiw Tapno di da ka madlaw. Awan uncle. Di kagdanag. Idol ko si Jim Vance. Idol mo ni Jim Vance? Awan uncle. Mapanak kaon. Mapanak akasto. Nagpartakan. Jim Vance ka no ti idol na. Nimit gayam flash. Mas daawak inteng. Nagulim kan diti kabildatan. Napukaw mat nga agpayson dagiti chismoso kan chismosa diti lugar tayaw. Saan dan nga agmarmarang mang. Aramidak nga bintirumbang dungo. Kadyak kayat nga dagdudupong dita nga agchichismes. Sa bagay. Mabalid dapat nga agdudupong basta saan da nga agchismis. Dahita ko mati aramidak da. Saan da nga istoryaan tibiyag ti sabali ata. Talaga, may? Nagalas te kasta nga ugali tita. Pakibiyangan da tibiyag ti karub da. Kas ka ni Pari Badong. Apay ni Pari Badong? Awan lang arod kaninda. Nagsugal pa'y lang. Imbis ko mga igatang na iti kaninda. Hanggang pagsugal na. Ay, Naglaad lang arodan ni Pari Badong. Nagalas pa iti ugali na. Imbag ko maanubak nang da. Padpadamot ang mamirmira. Anong sa pa chicks ni Pari Badong? Anya? Ada maipalpalapayag kanyak nga ada chicks na. Wow, siksik ano? Anya?
Da magpupay abalo tinabiyang jay babae at chicks na. Nga kunak man, no di mo kaya ti chismes. Ay, kabusor ko talaga day ta chismis. Nagalas day ta nga ugali. Apay nga raw, nga istoryaam ni pare ba daw? Na istorya klaang ba kung naman isunti ka tairan alalaki dito lubong. Naglaad man. Nga Nakaskas daaw man ti mapaspasamak ita, Maribana. Anya tinakaskas daaw, marikwanang. Itay payla ako mitkita ka iti aglawlaw. Dagiti sugador kan bartek dito'y lugar tayo, Saan kumatidan a makitkita? Anya? Awanan ti makitak nga agkatang-katang diti paraangan. Nalabit asursuruten dalang ti paglintegan ti barangay. Sa maisa, kanayon nga agpaliw iti aglawlaw ni Kuwarog. Wenangam ti may sapay apagsidda awak. Uray da kabadong kan marituyang. Saan damutan arumrumwar. Wen nga agpaiso. Jak makita ida iti paraangan. Anya ngay nga tatiar aramiden da ijay balayda no saan da arumwar. Manipod imingat ni Kapitan, manumot na rumwar dagiti sugador, kan bartek dito'y lugar tayo. Kakadwa, natalgad kayo nga agsusugal dito'y balay. Basta limod lang, daytoy nga aramiden tayo. Wan, tatabado. Nawaya kayo nga umayagsugal, kin aginom iti arak dito'y balay. Adamat tanla ko may nga arak, kin pulutan. Ay, nagsayatan, tatabadaw. Numay kayo dito'y balay, saan kayo nga gigiddan? Sagkay sa laang ti sumreg. Nawatan yaw. Wan, tatabado. Mala, ituloy yun, tagsusugal, kakadwa. Ulitan nga ibaga, natalgad kayo dito'y balay may kinituyang. Hanggang, ada na patag nga ibaga. Kanya day ta. Yasidag mo day talapayag mau. Yarasas ko ti ibaga. Confidential nga min day tao Yasidag ko akastoy. Yarasas ko matakastoy. Nasi imbo da? Wanang kail. Ay, agsaga na kayo nga raw. Ada operasyon tayo. Wanang kail. Sige, ag-operasyon tayo. Mano tigatangam nga arak, Gaspar. May saatang nga dan, nanatuyang. Asinaw ti kadwam nga aginaw. Dagiti barkada, nanatuyang. Ala, pastrekam dagiti kakadwam ijay kusina. Ta ijay ti paginuman nyo nga agbabarkada. Ay, wan, nanatuyang. Iyag kung tumating jay arak na inumin nyo. Maya, titiskartita tuyang. Dito'yin o nagtibalay, ti pagsusugalan, kin pagiinuman. Adamot tin lakot ang arak ni daw. Ay na ba daw, bumak ng tanukas tuya ka na yung aramidin ka. Laki diya. Hala, ingkakit di agsipot, ijerwan. Ang mga nuwad daw may agsiim, dito'y balay. Nang runa kininting batingteng. Ay na, saan da nga agpaliiw dito. Nabilin tamutin dagiti agiinom kan agsusugal. Asaan da unay nga aglalaaw. Tapno awan ti sabali amakangul. Good! Mayat day tatuyang. Ha? Anya day chay ba daw? Ay, adala na dalapos jay aso ta alata. Ikaw na agdandanag ka day tuyang. Ha? Walang kukuti. Right day daw. Sumuko na kayo. Iliwin nyo amin dagiti agsusugal ka nagsasat. Wanang kail. Haba, tiliwan tayo amin nila. Ay, parinteng. Pagsasaritaan tayo dahito'y abanag, paray. Awan, di rin ba nga pagsaritaan ta, paray? Undas ba't anak tiliwan kayo? Ada iligan nga naramidan nyo dito palayaw. So, mabalod kayo iti agnanayon. Ay, basol ni Badong daytaw, Kapitan. Sandak ni Rambraman. Mairaman ka. Amin kayo nga dito'y may balod. Ay, paray, sana. Yak kaya't di may balod, paray. Panghasin, paray. Maglagaro din, ana ingat. Ti panang ipatungpal ko iti paglintigan ti barangay. Nagaramid kayo pa iti may kaniwas may. Hala, rumwar kayo. Taumayan na iti pulis amang kemag ka na kayo.
Ay natatabadong ka na natoyang. Maibalod kayo lakit nga rudan. Awan na saya at nga ipaay tisugal. Good job, Kapitan Enteng. Ala, sige. Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Oh, ape nakapanimid ni Kwarog, Maray. Dakkel ti problema na, Maray. Anya ngay mo ti problema na? Ado ka no atanod tinagikat. Aya? Iso nga agsapsapol iti kasukat dagiti tanod api manaw. Ay, katsakon ah! Ah, kaya't mo tagbalin atanod? Ay! Una, nabayagan aday tati arapaap ka, Maray. Aya? Jaklaan mo nga arapaap mo gayam tagbalin atanod. Ay, inakasarita ni Kapitan. Mapanak agpresentar. Hanggang, nas ka nasukatam di may satanod ka. Taapay mat. Agrakayan. Ha? Saan na nakabalan ti agrunda? Sino nga ti sukat tayo? Ay, Kapitan! Mabalin ti agpresentar? Agpresentar nga niya? At tanaw. Ninhana to yan? Anya? Agtanaw? Ay, saan matana? Apaya din na kayat kwaraw. Bakbakatan tayo tanang ka. Oh, nangagkutin niya rasas mo kin ni Kapitan kwaraw. Anya bakbakatan? Kita umandag ito'y muscle ko? Di mo ka di amaw, akabalak tagbagkat iti sanga kaban nga irek, ha? Bakbakatan ka? Asus? Di ka kaya takadwa? Ay na, nutin na rayan laang, Kapitan. Bakak ani kwaraw. Ingatok laang daytoy kain ko akastoy. Kamata ko ang dagiti kriminal. Nangig makwaraw. Ay, apay, kaslag bilib ka kinkwanang kang. Agure ka tadenggan tapay, noon niya pa'y tikabailan nga aramidan ni Marito yan. Ay, sige. Ay, nalaingak adumanog, Kapitan. Sige, halaan ka na tanod. Anya ka matanang kang. Nagado dito ang lalaking alam. Apay day tapay laabakay. Yes! Kano ak amang rugay, Kapitan? Itan. Ha? Yamot tang. Ala, agrunda tayon kwaraw. Intayaon. Imalaltawan, agrunda ka. Bakbakitan ka amapan agrunda-runda. Kaya't ko lang titumulong dito'y barangay tayaw. Saan pa'y aya kaumanay nga inaldaw ka amapan ag-ikap oray may maysam? Kat sa bali lata no agbalinak pa'y atanaw. Kabailang pa'y mataya ti agrunda. Ay na, bakit akong ngam napigsaak pa'y laan. Yak la mamatay. Nay, apay asan ka mamatay? Ha?
Kabailan ka pailaan nga ipaladaw kunamsa. Anya? Kaya't maagtapadasan ta, Kaya't Ay, saan na tuyang? Saan? Marituyan, apay, kayat mo ti agbalin atanod? May salaang tisungbat ko dita sa ludsud mo, Maray. Nga maing, kayat ko ti tumulong dito'y barangay tayo. Ay narigat ti trabaho ti tanod. Amok Agronda kayaw. Noray pa'y rinabi Da kayo tagtilew kadagiti agtatakaw iti manok kas kadapataw. Oray pa'y dagiti agtatakaw itinuang kas kadabaka, Maray. Jak kabuteng ida. Oray pa'y dagiti kriminal, Apa? Nagturad kamatan, Maray? Saan ka mabutang itinasip ngayt? Tapay kumaamabuteng ak itinasip nga. Ket no tunggal rabe agparang kano dagiti white lady, kas kada kapre. Ay naku, kumaray. Ha? Ay, mga no syakti kabuteng da. Ako pa, nagturada. Talaga gayam nga inalam ni Marituyang kastanod. Sumot ti nagpresentar. Ay, agam syakti madanagan. Saan to pa yung madanagan ni Marituyang? Kat no nagrigat at trabaho ti agbalin atanod. Kabailan na dungo. Ngam, imbag no saan nga agreklamo ni Pari Badong. Apay nga agreklamo? Kat naman nakaawat ni Pari Badong. No kaano pa'y abimakat ni Marituyang. So, matikayat na apa nagbalin atanod. Bayam ka di. Ay, kat manungay ti itadyo abayad na. Honoraryo mitlaeng akas iti mauawat dagiti daduma dita atanod. Ala, kitaan tayo no aging gat kaanaw akayat ni Marituyang nga agbalin atanod. Agronda tayo, Chief. Wang, intayaw. Ninanatuyang ngay. Dito'y na lang, agbatay. Nagkunang agbati Para timpla kalangan iti kape may, nana. Nay, nagpresentarak atanod, aramidan daklang para timpla iti kapiyaw. Para matlang iti proteksyon mo da itaw, inanatuyan. Ay sos, da kayo tagbatay, tasyak ti agrunda. Anya? Naturad talaga ninanatuyang Siya, ti mapan agrunda. Tapno ipaniknik ko kada kayo, akabailak nga ramidan ti trabaho yaw. Ay, agbati tayo kano, Chief. Mayatan taiturog kumatbasait. Kay, dahito abakat ti pagrundaam. Isumat ti kunana. Sumurot ta, takadwaan tan. Kadwaan tan, inanatuyang. Sigay, da kayaw ti para igam iti plus lae. Ay na. Nabanuga ko, Chief. Angam ni nanatuyang. Magmag na pailaang. Oray siya, nabanuga ka matayin. Nanatuyang, agina na tayo pa'y mata. Anyang agina na. Karugrugi tayo pailaan nga agronda. Alaki dain, magna kayo. Ay na, napigsa amag na ni nanatuyang. Kusla sana mabamban na. Ay aguli magkayaw. Apay nana. Kusla tanang na. Hay sos, adda nang kuha nagkarasakas ijay abanda. Pusa day jay. Asaw. Agtatakaw da jay. Agtatakaw mat kano, Chief. Aso nga raw. Agtatakaw ko naklang arudan. Sigay, kamatin yun. Nasipngat mat. Mabutang kamay. Sige nga raw. Siya kong kamatag dagiti agtatakaw. Marayan ni nanatuyang. Kita mo. Agtatakaw nga agpaiso dagiti kinamat na, Duwada, Chief. Ay, nagpartak ni nanatuyang anang kamat kadakwata. Nakamatan nan. Kinamag na idan. Maribanang, ammom ka din anya tinapasama kidi rabi iti kabildatan? Anya aya, Maray? Natiliw ni Marituyang dagiti duwang agtatakaw. Binitibit na ida nga impan iji barangay hall. Nagpigsan? Wen nga raw. Ado dagiti bimilib ken ni Marituyang. Gapoy ti daytangay naramid na. Ay na, Marikwanang. Talaga gayam anaturad.
Iso asan ang nagkamali ni Kapitan anangalakan ko anak kastanod. Ay, wala. Ay, bagay na gayam ti agbalin atanod. Ay, nimot ka ba dong dito umay gumatang? Ay, pari ba daw? Maragsakan ka kaday, tanakatiliw ni Marito yung itagtatakaw, idirabe eh. Sana ka naragsak. Apay ko mamaragsakan na. Kanobida ita dito'y kabildatan ni Marituyang. Pag-iistoryaan da, akas kanodar na. Anya kasladar na. Makaunget ka kaday, pari ba daw? Di nagtopay mailutwan iti kanek. Anya? Kas ita, imbes nga aglotaw ken aglaba. At dahi jay, amat maturaw ka nakanganga, tanapuyatan iti rabi ay. Dahita, ti problema, pari ba daw? Ay, jak pa yan maibaon nga may gumatan. Isu asya kon te may gimatan. Imbis ko mga daak, ijay bangkag ko nga agmulmula. Ay. Dahita, ang agpaiso ti problema. Ay, isugayam analiday ka. Tadi nakan mailutwan iti kanam ni Marituyang. Ay, agreklamo ah. Saan da mabalay nga alahin ni Tuyang ko at tanaw? Ay, naglaing at talaga ni Marituya. Unanggang, agasam, iso tinakatiliw ka dagiti doang agtatakaw. Awan pa'y nakaarami dahi takada kayo. Unanggang, nagrigat mo tagtiliw itagtatakaw. Ewan ba't? Tilang natiliw yaw. Pato, manok. Minsan parparchen nyo pa. Uy, saan mo tanggal? Aglibag ka pala. Manon adaras nga ibagbagak nga agtiliw kayo itagtatakaw. Hindi kayo makatiltiliw. Awan siguro tagtatakaw ang kang. Tanatiliwan ni Nanatuyang. Sigurado ka? Wanang kang. Sigurado ah. Dua lang mat dagiti agtatakaw dito kabildatan. Aw, agronda tayo manan, kwaraw. Saan ka nabanaw? Pakabanog ako, mangay. Sakto ba kat nabanog ka kaon? Ay, nasken ama ibus dagitang agtatakaw. Sabagay ah. Saan tayo asumardeng? Aging ga saan tayo amakemeg aming ida. Oh, apay asimardeng ka anag na, kwaraw. Dapat na ito'y flashlight ka. Naibus ti baterya na. Ay, unay matdaytan. Nukaano pa'y nga dakam kamaten tayo ama nagdakdakas. Iso pa'y matipan nakaibos ti baterya. Gawit agit dahin. Napayatim malikod kan. Gawit ang arudan. Ay sos, agrunda tapay. Agsubli ka dito. Awan pagsilaw ta. Kwaraw! At ka nakita amang gaw-gaw at itimanok ijay abanda. Bayamaw. Manok na siguro ah. Ay, umay ka tayong tatiliwan. Bayamon ko nakmag. Umay kakitdain. Sikat mo muna. Apay nga asak. Ay, katsiyempre sikat ti-chip tanaw. Siyak pa'y abakat, ti pauna ka. Gentleman itaw. Lady Spice. Ayun anya. Umunakan. Maray, umuna ako namang ipadamag kan ka anak katiliw manan ni Marituyang iti managdakdaka si dirabe eh. Kat no dahi ta kumamot ti umay ko ibagaken ka. Inununaan kan Adda kurang dahi ta impadamag mo. Anyat kurang na ngay. Diyan managdakdaka sa tiniliw ni Marituyang. Isumot lang diag tatakaw itinwang kan baka. Aya! Tadagitiin mo na ang natiliw na. Agtatakaw dala ang itimanok kan pato. Kastagayam. Wen, Maray. Iso akumpleton ti impormasyon anaalata. Maipapan kan ni Marituyang. Idi kinamat kaw dagiti managdakdakags ay saus jak sinardengan ida. Aging ga ajak natiliw ida. Okay. Ay katawanin at irumbang apagbut ngan tayo dito'y kabildatan. Tatiniliw ko kami ng dagiti agtatakaw. Kahit Siyempre ay, agronda kami manan inton rabi ay. Saan kami nga agsardeng, aging gaadi ni amin makemeg ida. ay saan ang tuyang.
Isardeng mo, dahi ta pa nagronronda makasta. Anya, apay pagsardingan nakngay, kat may sak nga rod atanaw. Kayat ko tituraw. Uray, anya pa'y ti ibagbagam, saan kan nga agronda. Awanan ti tuyang atanod. Anya, Dito'y kalangan balay. na, anya laangan nga iti maibagan ni Kapitan. Ay, nakasarita ni kumpare ka kapitan. Itamit lahat. Anya day ta arupa pare. Makaungungot ka, wano maragragsakan ka. Makaungungetak palay. Pero biglang maragsakan ka patak dirak ni Marituyang iti estatwa na dito'y sangwanan ti barangay haul. Taapay. Nagturid gayam. Isula ang tinakatiliw iti upat ama nagdakdakis ditawi. Pampanunutag. No di estatwa nga ipatakder ko para kan kuana. Ket nakaigam sa iti flashlight ken pang-ur. Anya ti makunang paray. Ay, saan ang masapol ang patakderan iti estatwa ni tuyang ko pare? Tadyak kayatin nga agbalain at anod daw. Anya? Jak kayatin na pulos pare. Di mo pa'y kayat. Big-big-bigan da ni Marituyang akatuturadan at anod dito'y kabildatan. Ay, uray pa'y pare. Apa di mo kayat nga agbalin at anod? Nanipod nagbalin at anod ni tuyang ka. Saan na ko na mailutwan iti kanag? Di nan masangaw ti aglinis iti balay may pare. Aya. Mumot pare. Nabanbanugak no aggapuak iti bangkag ka. Awan pa'y maluto ang masang patak. Day takit agronrondan ta sa asikaswan na. Si kamamot ti mabisinan pare. Ay, uwin Ay, jakmat kayat pare. Iso amang biro kalangan iti sa balatanod mo. Saan ani tuyang ka? Sige. Mas importante nga asikaswan na ka. Kas asawa na. Ay, Kapitan! Nasayat mo tanaawatam ti kasasaad ni Parem Abadong. Akasapulan na ni Nana Toyang. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Peclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kanday toy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.